Allinllachu, wakin llaqtakunapiqa cuarentena nisqa tukurkunpascha. Ichaqa Perú suyuqa hinallam emergencia nisqapi kachkan. Ñuqam kachkani Iris Cárdenas, constitucional willakuykunachi hirichi. Tribunal Constitucional manta pacham hinalla llamkaykamuchkayku wasikikama willakuykunata chayaykachimunaykupaq. Utqayllaman qallariykusun ñawpariq willakuykunawan. Musuq kamachiykunam kanja llaqta ukupi rakinachinakunata asiarichinapaq. Chaynatam rimariykamun Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional Umalliq. Tribunal Constitucionalmi Poder Judicialwan firmarjunku Internet nintakama notificación niskakunata apachinankupaq. Karcelkunapi wichkaskarunakuna yuyayninkumanta mana hatipasqa kayninmi estado de cosas inconstitucional hina kachkan. Chiclayo llaqtamanta warma mana computadorayuq mana internet niyuq ima lliw warmakunata llalliparjun ciudadanos del futuro llallinakuypi. Ñam punchaw chayarhamunña peruano llaqtamasintin hina Cuscamanta llamkaykunapaq. Huk suyu hinalla ñawpaqman lluqsiriykunapaq. Aswanraqmi kay coronavirus sasa punchawkunapi yanapaykanakuna. Chaynatam rimariykamun Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional pa Umalliqnin. Kay semanallam Tribunal Constitucional iskay chunka kawayuq watanta raymicharqun. Hawaykusun. Tribunal Constitucional raymicharjun iskay chunka tawayuq watanta. Hatun huñunakuypim Tribunal Constitucional Umalliq Marianela Ledesma Narváez rimariykun musuq norma niskakunata llamkachinapaq. Llaqta ukupi ima rakinachiq kasqankunatapas pisiyachinapaq. Yuyaymanachikuq rimariyninwanmi Presidenta yuyarirhachimun iskay chunka tawayuq watanpi Tribunal Constitucional imakunata llamkachisqanmanta. Hinallataq Perú suyupa ñawpaq kawsayninchikunaman hina kaqllamanta punitaq tinkunakunapaq. Ñam llamkanaña musuq norma niskakunawan Perú suyupi ima rakinachiwasqanchikunatapas pisiyachinapaq. Coronavirus kasqanwanmi rikurqunchikña ima rakinachiqkuna kasqantapas. Tukuykunapaqñataqmi rimariykun salud, educación hinallataq llamkaykunapi ruwapanakuna kasqanmanta. Siesa ñañakunamantapas yuyariykamullantaqmi paykuna hina wakcha runakuna educación niskamanta rakinaskaraq kachkanku. Cuscamanta llamkayqa kallpanchanakunallapaq punin. Chaynata nispankum Tribunal Constitucional Poder Judicial piwan ña firmarjunkuña llaqtayuqkunaman internet nintakamalla notificación niskakunata chayachinankupaq. Pikunapaqtaq kanja kay notificación niskakuna? Kay willakuypi Cuscamanta riqsiykusun. Tribunal Constitucional Poder Judicial piwan firmarunku Cuscaña llamkanankupaq. Chaynapi sinoe nisqawan internet llantaña notificación niskakunata apachinankupaq. Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional Umalliq, José Luis Lecaros Cornejo, Poder Judicial Umalliq piwan firmasqankum allin kanja juicio nisqapi kaq runakunata yanapanapaq. Kay llamkaykunawanmi Poder Judicial Tribunal Constitucional manjunja sinoe nisqata Cuscamanta paqariq resolución niskakunata internet nintakama juiciopi kaq runakunaman apachinankupaq. Imaninantaq chay juicio nisqapi kaqkunam willakuykunata internet llantaña chaskinhaku. Chaypaqmi Poder Judicial casilla electrónica nisqata juiciopi kaq runakunapaq kichanan. Tribunal Constitucionalman denuncia chayachkaptinpuni. Perú suyupa cárcel ninkunapi wichkasqa runakuna yuyayninkumanta mana hatipasqa kaptinkum magistradukuna sentenciarkamunku estado de cosas inconstitucional nispanku. Política llamkaykunawanmi wichkasqa runakunata sayapakunanku. Kay willakuypi Cuscamanta riqsiykusun Pedro Marroquín runapa sasachakuyninmanta. Tribunal Constitucionalmi sentenciata hispirachimullantaq estado de cosas inconstitucional nispan. Karcelkunapi wichkasqa runakunapa yuyayninkumanta hatipachinapaq política llamkaykuna mana kasqanrayku. Iskay waranja chunkayuq watapa
Iskay chunka suktayuq punchawnin agosto killapim Tribunal Constitucional allinmi nirhurqa habeas corpus niskata. Kay yanapakuytan mañarhukurqa Pedro González Marroquín Soto. Salud mental derecho kasqanmanhina mana hatipachisqa kaptin. Esquizofrenia nisqawanmi Gonzalo Marroquín unhurqa. Chayna kaptinmi iskay waranja pusaqniyuq watapi hawarirhurqaku mana huchachachina kananpaq. Runa wañuchisqanpaq hipanta. Poder Judicial nisqanmanhinam hampina wasiman apachinanku karqa. Ichaqa Lurigancho cárcel wasipim wichqarhurqaku. Chaywanmi Constitución kamachisqanmanhina derechunta saruncharhurqaku. Chayraykum Tribunal Constitucional kamarqachirqa Lurigancho cárcelpa directorninta Marroquín Soto wichqasqa runata Víctor Larco Herrera hampina wasiman astanankupaq. Hampina wasipa directornintapas chaynallatataqmi kamarqachirqa. Hampina wasipi chaskiykunankupaq. Hayarikullarqataqmi Congreso wasita, Poder Ejecutivo nisqatapas, hapaq atiyninku kasqanmanhina, karcelkunapi wichqasqa runakunapas sasachakuyninkunata allichaykachinankupaq. Ciudadanos del futuro sutiyuq llallinakuypim hanchis warmakuna ñawparirqunku. Aswanmi lliwchallata llalliparqun Moisés sutiyuq warma, payqa kachkan Chiclayo llaqtamantam. Imayna llallipasqanmantapas kay willakuypi riqsiykusun. Iskay chunka tawayuq watanta raymichasqan punchawkunapim Tribunal Constitucional ruwarachirqa Ciudadanos del Futuro sutiyuq llallinakuyta. Chaypim hanchis warmakuna ñawparirqunku. Lliw warmakunata llallipaqmi kachkan André Moisés Flores Concha, chunka watallampiraq warma, payqa Chiclayo llaqtamantam. Maman Yanina Estela Concha García willakusqanmanhinaqa wasinkupis mana kanchu computadora, internet nisqapas. Chayna kaptinmi campopi tiyasqankumanta llaqtamanraq puririykunku internet niyuq computadorata tarinankupaq. Tribunal Constitucional Paumalliqnin Marianela Ledesma Narváez napayninta chayaykachin André Moisés warmaman. Rimarisqanmanhinaqa hatunmantam hawariykuna kayna kallpanchakuyninta. Wakcha kachkaspapas ñawpaqmanpunim lluqsiyta maskachkan. Hina hipanman llalliqkunam kachkanku Sofía Ramos Miranda, Silvana Leticia Falcón Cutimbo, Alexia Minerva Vera Arenas, Jean Paul Calir Morales Cardoso, Giovanni Emanuel Jori Quesada, hinallataq Eros Manuel Vera Arenas warmakuna. Kay kamayam constitucional willakuykuna. Ñañaturiykuna. Kay miércoles pusaq punchawniyuq Julio killapim Tribunal Constitucional tawakaq audiencia nisqata internet llanta hispichimunqa. Chaypi ñallatinkuykanakusun. Anchatam riqsirikamuykichik hawaykamuwasqaykikumanta. Tupanakamaña.